Assalamualaikum, habalon pepon ke TV beutong dan kamar lina lelaki betul singgong kadang habalon terasa gasa ke kamar lina habalon pepon maksud hati nyata lain tarhaba terdengar balon dan TV beutong dekun kegata lon dengar haba sino di warung gata cut kalon kanam GOE janda ngan bangku alam cut kana sirong kun TV beutong anak na dua menandon dengar wahai cut kalon lam sabah warung kopi abua abalon dengar ba TV beutong di grok-grok lambong di kun kegata menyana urang tentena ujung wahai cut kalong tolong penyata menyotan benung tan guna jarum han mungkin tiang di popok dada menyakan menang nepegang balon ngan TV beutong balon sut mata anak putako ke TV beutong jino kanalon yang bela gata lon lake meah ba TV beutong tan masuk ilon jampu haba cuma na bacut haba dari lon pureba idong beta cerita gaya dicut bang utuh lelon boh utuh peklong lon boh umpama bataja pedeng pedengan lincong tasut sarong kahana mata beta pegangan roh rimu lampasong lam sabah Panton ngan bang Jakarta wadelon kalon dekem tadilon yang na lampasong yang mi anggora ona kementang hamba dari lon ke TV beutong dan kamar lina baculon pesan baake Panton beta pedembong bakaung hawa menan ke pesan kecut bang payung pemeah ulon wahai kakanda